Zdravo svima. Na putu smo da posjetimo čuvenog Vlašičkog Robinsona. Pa gledajte ljepote ove prirode gdje se Robinson nalazi. Posebno sada, ova jesen, zaista očarava. Dragi moji gledatelji, evo nas, stigli smo kod čuvenog Vlašičkog Robinsona, Ramza našeg. Pozdrav Ramze, kako ide? Pozdrav, evo dobro je. Šta se radi kod tebe, Ramze? Evo onda svašta malo hranim, malo evo radim, dole zidam, malo svašta pomalo radim. Da. Evo ponekad i poneko mi dojde pa i sjednem i odmorim se. Evo, radim udara. Da vidimo. I ovako i malo i hranim. Ovo je, Ramze, baš jako prelijepo, ovi ribnjaci koje si napravio, ovo je čudo u prirodi. Fini žubori vode. Zaista prelijepo. Evo sad radim ovaj ovdje, radim. Sve sam ured, evo bio sam zamiješao, imao sam. Imam još poravnat malo ove zidove, ovo mi je isto ulaz, taj treba to pokriti sude. Evo pripremam sad ovaj bazen za rad. Ovo je, Ramze, zaista jedno čudo u prirodi. Ovo što si ti napravio i uradio. Jest, onda eto, držim se malo da bude to još malo i u skladu s prirodom. Tako je, Ramze, baš jako lijepo. Sad ima evo idol isto. Ne vidi se, ovo je vodenica. Evo jedna vodenica. Danas sam trebao i kukuruza zasud da sameljem, ali nije mi još. Evo svijetlo moram malo pustiti tako. vodu, a nije mi još ono gori, moram sačekati jedan dan. Da. Ma ja. I ovdje isto ima, evo vidiš, bazen. Ovo je još najljepši od svega. Čekaj malo da snimim ovako ovu vodenicu. Mlađe, sve to. Ovo je, Ramze, čudo, pravo čudo. Prelijepo je. I tako, ovo ću... Baviš se uzgojem ribi? Pa bavim se uzgojem ribe i ovako ovima na poljoprivredi što stigne posijati. Ramze, ja mislim da je ova riba zdravija od obične ribi. Ipak su to prelijepe, hladne izvorske vode. Jesu, hladne i izvorske i čiste vode, inače čiste. Evo vidiš i sama, jer ova je stvar rijeka za piće. Znači ona je 100%, evo vidiš i sama da je ona sva, vidi se i na svakoj životinji koliko je zdrava. Ova voda je čista, baš bistra jako. Reci mi, Ramze... Ima voda, još da nisu zagađene, ali nemaju ovakve kristale. Reci mi, Ramze, do koliko stepeni najviše bude u plusu ova voda? Ljeti? Pa ljeti, kad je najvrućije, nije prišla 15. A zimi? A zimi, no, pasti u minuse. Da. Pošto ohladi, ima 1 kilometar gore gdje izmire, pa ohladi, spane. Ali eto, nisam ovdje imao problema da zaledi neki 10 centi, možda ono pola bazena, ali nisam imao problema. Dobro je, super što je tako. Reci mi, imaš li problema sa životinjama ovdje? Pa hvala Bogu, jer ovdje baš u centru toga, ma nema veze di gosti slukuću one okolo. I onda kad nanjuše hranu, onda se i napadaju, ima čapga, ima vidra, ima... Pa da. Ima svakakvih, ali eto, kroz ta moja iskustva tu u prirodi,
znam ovako malo da ih odgonim i sa nekim strašilima i tako nekim promjenama u prirodi, da ovdje postavljam i oto borim se, pa ne mora sve ni moje bi, nešto će i one odnijeti, i meni nešto ostane i tako da smo svi zadovoljni. Jako lijepo, Ramize, snalažljivo se, dobro se snalaziš. Gde mi reci, Ramize, čime hraniš ribu? Pa kupujem hranu. I koliko te izađe hrana, kako uspijevaš? Pa eto, hvala Bogu, uspijevam, zato što nemam vamo neki izdataka, pa kupujem, pošto ja svu svoju hranu proizvodim, trošim i onda kupujem. Mada sada u ovom vremenu malo više troši, ali eto, donit će ona i donese se. Tako je, Ramize. Pa ja. Ja bi, Ramize, sada nešto da te pitam, kako si došao na ideju da se doseliš ovdje? Pa dobro, to je odmah iza rata, da ti pravo kaže, sad, ko je razmišljao šta je kapitalizam i kako će to sve izgledat, onda sam došao na ideju da je to bolje ovako, recimo, da sam sam za se, da budem zadovoljan s onime što imam, što mi Allah da, te nafake i nema šta drugo. Jer mi nismo ni svjesni nekih prirodnih događaja, prirodnih sila, kako upravljaju sa nama. Ne razmišljamo mi o tome. Da, Ali Ramize. bi trebali razmišljati, trebali bi biti svjesni. Jer nafake koliko će ti biti, tebi će to biti, ne mora ti je niko ni uzet, ni pridodat toliko. Ako ti imaš i viška, znači otiće ti neku na drugu stranu, na nešto drugo. I onda pomiriš se s otime i evo, ja sam se sad ovdje navikao i meni ovo odgovara, jednostavno ne bi mogao sad drugčije, isto koji i sve ostale navike. Da, Ramize. A reci mi, je li težak život u prirodi van civilizacije jednog čovjeka? Pa ovako bilo koji život on ne može biti težak. Znači mi smo to malo, evo recimo kad ja posijem čudo i sad poneko mi rekne, kaže, što se pati? A nije to patnja. To je takav smisao života i to je takav rad, to je takva borba za životom, da sebi pripremiš hranu, da se hraniš uredno, prirodno, zdravo. Jako lijepo, Ramize, Ja. Boga mi, Bog jeste dao prirodu da je čovjek koristi. Pa je da je čovjek koristi i u njoj nema šta nema. Tako je. Sad mi još nismo svjesni šta sve imamo u prirodi. Nismo svjesni, evo koliko sam je ja upoznao, recimo, mi bi svi trebali da dobro upoznamo pravila prirode i njezine zakone, oni su najbitniji i da ih poštujemo. Ramize, ja bi sada da te pitam kako se hrani Vlašički Robinson, šta najviše voliš da jedeš i pretežno... Pa sad, kako ja, recimo, ne jedem nikakva pakovanja jela fermentirana i rijetko kad idem i zamrznuta jela, znači sva friška jela jedem i to jedem svoja što ja, recimo, grahom, mahunu, patliđan, tikvu, krompir, ripu, rodaku, mrkvu i sve te paradajz, papriku, sve svoje ja to proizvedem i sve to jedem. I onda nekako nemam razlike u vrsti hrane da bi neku bolje volio. Nekako su mi sve drage te hrane i sve mi dobro prijaju te hrane. Sve što je zdravo i prirodno, sve, tako je, Ramize. Znaš to, pošto recimo organizmu je potrebna takva hrana i onda ista je svaka hrana, samo neke biološki. Unosiš li, Ramize, mnogo vode u organizam? A unosim, Boga mi. Voda je potrebna. Voda je 100% potrebna. Voda je izvor života. Izvor života i onda osobito bubrege moraš održavati s vodom, moraš se hidrirati. Kogod ne pije vode, ne mora nemat kamenca. Znači, kogod...
Evo vidiš sad, ja sam pomalo počeo ove bazene raditi. Ajde, do duše, ja sam taj kamen od vajkada pomalo zido i sa maltom i masu. Onda kad sam onda sam se još više ugrizao ovaj kamen, jer je ovdje sve od kamena. Vidim, zaista je divno. Ja, onda sam nalazio tu i veće kamenove, onda sam se praksirao kako da ih ugrađujem u bazene, tako da sam i ti velikih kamenova ugradio dosta i ove male. I sad, lako je zida sa otecanim, sa kalufom, ali kad ti kamen tešeš, evo vidiš ove ploče. I ove ploče ja isto redam dole, sa njima pravim pod i tražim ih što veće. Znači znam i naći po kvadrat i po veličine onaj 10, ali ja je dovučem, ja je smislim, ja je... Ovo Ramize upravo zbog toga i jeste pravo bogatstvo, jer si ti sam sve radio svojom rukom. Jest, sve. Nije to isto kao kad neka firma radi. Nije. Ovo je sve tvojih ruku djelo. Pa evo ovaj bazen sad što sam radio, znači, jer ostavljao sam vreće, 16 vreća sam potrošio za čitav bazen. Da. Znači, haj kad bi to sabrao možda, to je negdje 350 kila cimenta. Znači, a sve ovo ostalo, znači sve to prirodno, to je isplativost jednog posla. Da, Ramize. Jer to je isplativost. Jer sad su malo koji posao da je isplatan, pošto ta tehnologija uze sve odnese. Tako je, danas baš živimo u svijetu masovne tehnologije. Masovne i ta tehnologija vamo što tiče drugog razvoja nema. To tehnologija sve rastrga i nema ništa. I zato se ljudi dosta okrenuli daleko da žive od prirode. Jest. Ljudi su udaljeni od prirode i masa ljudi provodi vrijeme uz telefone, uz računare. Pa jest, ali vidi nešto, to ne ide sve toliko brzo. Mi ćemo imati velike posljedice zbog toga. Znači, jer ti ako ne poštuješ prirodu, ne koristiš prirodu, ne moraš biti zdrav. Pa upravo zato, Ramize, pojavio je se veliki broj karcinoma u svijetu. I kod nas, recimo, na ovom brdovitom Balkanu. Pa šta ćeš sada kad su masovno već počeli biti doktori bi bolesti? Tako je. Hoće da pomagat. Kako? Tako je. A priroda ipak u svemu postoji neki lijek. Priroda je dala lijek za sve na svijetu. Lijek je hrana. Tako je. Lijek je hrana. Evo ja sam neki dan ovdje kad sam ovaj bazen radio i sad tamo kratke sam čizme imao, pa sam prišao priko vode, neki mi kamen trebao i sad ja sam ugazio, mene se nalila čizma vode, ali je studeno bilo, sad kad je bilo dobro studeno. Pa ja sam samo izlio vodu, ali kad sam izašao kući vidim temperaturu imam. Znači ja ne uzimam ništa protiv te temperature, samo fino legnem, zaspim i kad se ja probudim možda oko 2-3 sata, ja sam sam mokar kada sam popio 3 paracetamola. Pa temperatura upravo i služi zato da ubije virus u organizmu. Jest. Tako je. I znači, doveo sam organizam da se sam izbori. Tako je, Ramize. I sa bakterijom i sa virusom. I ja izutra kad ustanem ništa, ja sam lahak, samo u toku noći prominem haljinku i ovu mokru i... Reci mi, Ramize, kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan? U koliko sati se budiš, u koliko liježiš, šta radiš u toku dana? Zavisi, nekad znam ustati u 5, nekad u 6, pa nekad i u pola 7 znam ustati. Zavisi sve od kako se naspava. Kako krećeš svoj dan? Onda krećem, recimo, obajdem tu liniju tamo, pa obajdem ovu liniju. Ovdje radim, ako nešto izidam, radim do ručka. Posle ručka idem pretrno, sad ne idem baš svaki dan,
ali svako drugi, treći dan idem na parcelu, nešto ću tamo obrati ili nešto, pa moram i obać u slučaju da ne bi medved slomio ogradu ili unišla krmat pa mi krompire porovila i tako odem, obajdem to onda, pa zatreba ovako i ovi drva, uvijek se loži te suhadi dok sabereš, nije to. I tako mi taj dan i uvijek, znači uvijek mi poneko ima. Tu je jako lijepo, posjećen si, znači od strane. Uvijek sam posjećen, uvijek neko ima i... Pa moramo nešto malo i ukući, znao. Pa da. Ono, rijetko je ko u noći imamo. Evo nas, sada smo došli kod Ramiza i kod njegove gospođe na kafu. Video je bio onakav, malo predmrak je snimano, pošto je Ramiz imao goste iz Zenci, pa smo tu tako odradili. Evo vidite ovdje kod Ramiza, znači jedna mini prostorija u kojoj je toliko toplo i lijepo, osjeti se tačno toplina domaćinskog doma. Kod Ramiza nema ni televizora, ni računara. Isključivo se vode razgovori. Lijepi, ugodni, prijatni razgovori. Jel tako, Ramize? Eglena. Da. Eglena. To se tako kaže. Pričaj nam malo, Ramize, o tome kad ustaneš. Pričaj nam malo o tome, Ramize, kad ustaneš sa svojom gospođom, pa vi prvo popijete ovdje u ovoj oazi mira kaficu, jel tako? Malo prozborite jutarnje razgovore. I onda život kreću obaveze, poslovi. Kreću obaveze, onda se razidemo. Ona ide svojim putem, ja svojim i tako, i sve u krug tako. Da. Pa... Dobro je, evo vidiš, i sudbine i na fake da ste vi nama i na prelu. Pošto rijetko mi neko na prelo dojde, ali dosta su ta prela bila, komšije su išle komšijama na prelo uvijek, to je se zvalo prelo. Upravo to, Ramize, baš si u pravu. Ovo moderno vrijeme nam je donijelo dosta toga, dosta novina, dosta toga se promijenilo. Baš kao što si rekao, komšije više ne dolaze komšijama na silu, nego ti ljudi sjede uz računare, uz telefone, gledaju, ili u kafanama. Ali da se ovako glendiše o prošlosti, šta je ko doživio, kako je se živilo, kako će se živiti i dalje, to više nema. Ali to je jedna velika greška. Nije samo u tome, u svak. Mi smo izostavili svoje i običaje i navike svoje, one bosanske. Nije samo Bosna ime. Bosna je kultura, Bosna je sve što pripada uznosu, mi to plaho ostavljamo, to treba njegovati. Pa da, ovdje kod vas tačno se vidi ona tradicija bosanskog naroda kako je tu nekad izgledalo. Kako je to nekad izgledalo ranije, kad su bile naše nane i naše dede. Da, ovdje tačno se osjeti toplina, znači, jednog doma. I priča se, razgovara se, znači. Sve. Nismo zauzeti uređajima. Sve je ovdje slatko. Da, ovdje je kafa slatka, slađa već bilo koja u bilo kojem kafiću. Jako lijepo. Evo ovako mi, ja nekad ili, neke ova prostorije, ja nekad razabiram grah, nekad ona plete, prejede, uvijek se zabavljamo nešćim onime našem. I to je veoma interesantno za vidjeti. Recimo, tvoja gospođa plete vunene čarape. Znači, mnoge žene sada njenih godina sjede, prate, recimo, na telefonima šta se dešava, a ona nam je pokazala kako može čovjek da se zabavi i bez mobilnih uređaja, i bez TV-a. I korisnije, i zdravlje, psihološki zdravlje. A u biti živiš bez struje, bez... Jeste. Ramiz nam je upravo pokazao primjer kako jedan čovjek može da živi faktički bez ikakvih skoro uslova. Bez ikakvih uslova. Ali kad krene druge strane, ovaj uslov jedan ne mire bolji. Tako je, priroda je stvorila, mislim... Prirodni uslov.
Tako je, Jedan od priroda. važnijih uslova. Pa da bi svi trebali pozavjeti. Pa upravo onog momenta kada je se čovjek odvojio od prirode i jesu nastale ove savremene bolesti poput Jesu, karcinoma i ostalih. Jesu. I ne mreš i ni nabroja koliko ima. Pričao si nam, Ramize, da imaš mnoge čajeve, da si brao mnoge trave i tako tu. Naberemo mi dosta toga, mada nemam, Bog zna, nekog smještaja da bi mogao bolje to, da bi lakše dolazio do toga. Ali eto uberem ovako, uvijek nekom nešto i zatreba, da mogu, bar da mogu to pokloniti, da ga mogu nasavjetovati, da uvijek savjetujem ljude da se primiču prirodi, da je upoznaju, da je koriste. Evo vidiš šta sam ja od prirode iskoristio na veoma jeftin način, znači bez ikakvih, to je jednostavno kao zabava, zdravlje, psihološko rasterećenje, fizička aktivnost, sve to spada u održavanju zdravlja. Fizička aktivnost je jedna od stvari koje su na prvom mjestu za zdrav i dugovječan život. Organizam je stvoren da radi. I on ako radi, oni proizvodi, svi organizmi proizvode sebi supstance za življenje. Svi su organizmi živi, mi smo samo jedna cijelina kao čovjek. Ali organizam je svaki živi, on se svaki bori za sebe. Ali ako mu ti ne dadneš ono što mu treba, naravno da će on i stradati, i oboliti. Mi ovako, evo, mislim, nekako mi je čudno da niko, evo, po ovim ruralnim područjima, a mada smo mi ruralno područje, čitava Bosna i Hercegovina, volan, svak nema 5 minuta ni od grada do njive da sebi posije, da ima... Tu je šteta, recimo ja sam snimala jedno selo koje se zove Muratović i nije ovdje daleko mnogo od vas. I recimo prošla sam cijelim selom da nigdje nema ni jedne žive duše, recimo. Kako naši ljudi slabo koriste ovu teritoriju Bosne i Hercegovine, da se iskoristi, da se zasije, da se... baš tu. Ti si prošla u Muratovićima, ali takvi sela ima 500 u Bosni i Hercegovini. Tako je, Ramize. 500. Tako je, velika je tu šteta. To je velika šteta. To je šteta i za nas čovječanstvo. Tvoje voće sam propada, recimo. To je to, ono bogatstvo koje ti je potrebno. To ti je pravi dokaz da su se ljudi dosta okrenuli modernim načinu života. Jest, ali to je kratkotrajno. Nešto bi bilo idealno kada bi ljudi mlađi mogu da kombinuju taj moderni način sa prirodom. Znači da se i odvoje pošto mnogi ljudi rade u preduzećima, u firmama, pa i moraju na neki način biti vezani za taj digitalizirani svijet. Ali međutim, kad bi mogu nekako da opuste svoju dušu, da odu negdje u prirodu, da provode vrijeme sa svojom djecom u igranju odbojke, u planinarenju, u šetanju, da svoju djecu nauče kakve sve aktivnosti prelijepe ima osim igranja igrica na telefonima i tako tu. Mislim da bi... opet do edukacije. Nisu na vrijeme edukovani da to rade. Znači, mi smo radili i prije u firmama, u onom sistemu, i znači dolaziš iz firme i odmah si uzeo kosu, ode na kosi kravi travi. Došla je subata i nedjelja, ti ode u planu kosit sebi. Tako je. Isto tako odeš kopat, odeš sijat, Znači, radilo je se i prije, nisu ljudi bili umorni, sad su ljudi umorni. Ljudi su umorni faktički od sjedenja. Nastupila je bolest modernog doba koja se zove depresija. Taj je umor njima utkan, nisu oni sustali. Nisu oni umorni, nego se tu faktički, moderna bolest koja se zove depresija. Ljudi nemaju volje da ustanu, da se pokrene, da urade nešto, da učine nešto. To je ta edukacija kao prvo. Moraš imati želju za životom pa volju za radom. Tako je. I onda da kažeš da živiš jedan smisao života. Recimo, nauka nam je dokazala da pola sata šetnje danas, recimo, utječe dosta na naš stres. Lakše se nosimo sa stresom i sa takvim situacijama. Jer ja to često kažem, kad ti hodaš po prirodi, pa upoznaješ, pa sretneš neku biljku koju nisi sretao. I onda ti razmišljaj o njoj, nemaš više psihičkog opterećenja. Tako je, ne? Ti sjedneš sam u šumi,
pa ti najde ona životinja, pa je ti posmatraš kako ona živi, šta ona radi, kako... Znači, to su sve je to odmor taj prirodni koji... A ljudi ga koriste recimo samo u ovim aparatima. Tako je, Ramize, ovo noćas mi što smo s tobom odradili, ovo se zove jedno pravo bosansko sjelo, kao što je bilo nekada u bosanskoj tradiciji. I drago mi je da smo oživjeli uspomene bosanske tradicije, bosanskih korijena, baš onako kako to treba da bude. Još da mi je samo šargiju da nam izasvira. Dobar si, Ramize, Boga mi. Hvala vam na gostoprimstvu, na lijepom druženju, na predivnim riječima. Jako ste topli, prijatni, ljubazni. Ramize, šta možeš još da nam kažeš za kraj ovog videa za pratitelje kanala Kraljica Bosni? Pa eto, sugerisao bi da se što više prati, pošto je ta naša tradicionalna Kraljica Bosne, pa da se prati ovaj kanal, da se... Neće biti na odmet, a neće biti ni štetan, više će biti koristan nego štetan. Tako je, Ramize, na našem kanalu baš ima da se vidi naša bosanska tradicija, da pokažemo, da se prisjeti i naša dijaspora. Naše tradicije, naši običaja, da ih vraćamo što brže dok nismo ih skroz izgubili. Tako je, Ramize, drago mi je da smo se ispričali, da smo imali jedan predivan razgovor. Za kraj, eto, ako možda pozdraviš naše pratitelje. Pozdravljam sve pratitelje, znači mene prati čitav svijet. Sad meni bi bilo malo nezgodno da ja izdvajam bilo koga, meni je svak živ drag. I svi ovi posjetioci i pratitelji, svi su mi dragi. Znači... Tako je, Ramize, pozdrav svima i od mene. Vidimo se u našem idućem videu. Ako Bog da.